Najuspešniji period u dugoj istoriji Bayerna iz Minhena bio je sredinom 50. godina, kada su 2 puta bili šampioni svoje zemlje. Usledile su decenije stagnacije i opadanja, čak i ispadanja u niži rang, sve do nove titule 2014. i novog uspona uz podršku matičnog fudbalskog kluba. Prethodne 2 sezone, klub iz Minhena je učesnik play-offa Evrolige i vice šampion Nemačke, predvođen grobarima dobro poznatim licima, kako na klupi, tako i na terenu. Od Trinkjerija preko Vladimira Lučića do Ognjena Jaramaza i Korija Voldena. Trenutno su na skoru 5-10 u Evroligi. Sezonu su otvorili sa 5 vezanih poraza od Fenera, Virtusa, Barcelone, Armanija i Zvezde, ali je taj niz prekinut trijumfom nad Efesom, aktuelnim prvakom Evrope. Potom su naizmenično dobijali Albu, Asvel i Makabiju, a gubili od Olimpijakosa, Monaka, Baskonije i Reala. Savladali su još i Valenciju, dok su u posljednjem kolu poraženi od Žalgirisa u Kaunasu. Jani, Bayern. It's going to be a very tough game, you know. I think we are doing a better job last games. We're fighting, and I think that we managed to get 2 very important wins against Efes and Fener, and we have good momentum, and we should continue like this. And we should fight in our home court. We expect a great crowd, and we want to give these fans something to cheer for. Your team from the moment you had some losses in a row, you know, and now you're in a winning streak. What has changed in your team from that point? I think I mean we come in here and we work every day, you know. We work a lot and we practice a lot, and I think this loss is really affect us. We really we're sad, and we understand, you know, the people coming here and Partizan and the club what it stands for, and this really hurt us. You know, this period was tough, and we knew we lost a lot of games, one possession games, that, you know, luck plays some part in it. Just like we won in Fener on last shot, but you know, like we knew that we could do better, and we knew that we have to show these people that they support us no matter what, and you know, we're really thankful for this. That you know, we're gonna fight more, and we want to bounce back, and I think we have done a good beginning, let's say, and we really need to focus now to this game because it's a very important game for us. How important for you is to finish the year on a winning streak? It's very important. Like I said, you know, it's crucial game. We play home. We want to have great energy. We want to show that we're in a good momentum. And I think it's, you know, it's holidays. It's good. It's gonna be good for everybody. You know, this win. What about Bayern? What do you know about them? What Oh. do you need to do to win? No, I think it's a very, you know, competitive team, and you know, obviously Coach Trinkeri been doing their amazing job all these couple of last years, and you know, they have shooters, they have different points on offense, big guys that can shoot the ball. We need to be very careful, you know, stay close to our player, defend, and start from defense, because they're a team that they have many people, they score and they contribute, and we need to be very focused on their team game rather than personnel, and I think we're going to be fine. Thank you. Okay. Thank you. Željko, Bayern. Kada smo počeli da pripremamo utakmicu s Bayernom, neki podaci, statistike i gledajući, analizirajući njihovu igru su veoma upečatljiva. To je da su oni drugi najbolji ofanzivni tim što se tiče skoka u napadu, da su ekipa koja je posle Baskonije, koja šutira najviše puta za 3 poena, mislim da im je prosjek 29 šuteva u utakmici, i da su tim koji mnogo polaže na igru u tranziciji. Kada nema igru u tranziciji, onda imaju apsolutno jasne ideje kako, gde i zbog čega žele da napadaju. Tako da igramo protiv veoma ozbiljnog tima, struktura njihove igre u napadu je zaista veoma dobra. Što se tiče odbrane, uvek pokušavaju da menjaju odbranu, da igraju agresivno, ali da igraju sa dosta
izmena. Tako da su to neke stvari koje su sigurno najbitnije za ovu utakmicu. Znači da sprečimo njihov kontranapad, te šuteve otvorene za 3 poena i da probamo njihov skok ofanzivni smedemo na najmanju moguću meru. To bi trebalo da bude nešto što je izuzetno važno za ovu utakmicu. Zdravstveni bilten. Svi zdravo i dobro, hvala. Pitali smo Jonisa, ali možda ćete nam vi to bolje objasniti. Eto, Partizan je izašao iz serije poraza, ušao u seriju pobeda. Šta se to promenilo u samom timu? Kako prebroditi takvu krizu, da tako kažem? Promenili smo, pre svega, ja mislim, odbranu. Da igramo mnogo agresivnije odbrani, a s druge strane promenili smo to što smo uspeli neke utakmice kao što je Efes i kao što je Fenerbahče, dobijemo neizvesnu završnicu. To ranije nismo uspevali. Sve je to bilo na jednu loptu. Ovog puta smo bili pametni, srećni, kako god, ali eto, uspeli smo da dobijemo utakmice. To je nešto najvažnije i naravno da je moral ekipe totalno drugačiji i kad pobediš neko ko je 2 put prvak Evrope, pa onda pobediš lidera Evrolige, onda ti to daje neko zadovoljstvo i veru u to da možeš da igraš protiv svakog. Mi smo sad igrali, mislim da jedina utakmica koju smo odigrali slabo bila ta prva protiv Albe i ona utakmica gde smo otišli sa praktično 7 igrača protiv Olimpijakosa u Pireju. Sve ostalo je bilo na nekom nivou koji je zadovoljavajući što se toga tiče da si utakmici da igraš do kraja. Moglo je tu da bude rezultatski drugačije, ali da se ne vraćam na to. Sigurno da ovaj period zadnji koji smo igrali, da je pod broj 1 to što sam rekao da je naša odbrana mnogo agresivnija i mislim da tako moramo da nastavimo, da je to sigurno put. I da naravno, kao što je to bio recimo slučaj u Laktašima, gde smo prvo poluvreme imali samo jednu izgubljenu loptu, onda smo ušli u seriju izgubljenih lopti u drugom poluvremenu. To su stvari koje ne smije da se dešavaju, pogotovo što te izgubljene lopte nisu proizvod agresivne igre protivničkog tima, nego su naše zaista greške. Ali to je, što kaže, deo igre, takva je košarka. Kažete da su svi zdravi, ali se to odnosi na Balšu Komprovicu, da dobije zeleno svetlo da možda počne? Ne, on trenira s nama i potrebno mu je vreme. Potrebno je vreme kao i svim igračima koji izlaze iz povrede. Odradio je najnormalnije zadnje treninge, a sve odluke ćemo donositi na vreme. Kada njega očekujete prilike da može da konkuriše za tim? U novoj godini. A to je blizu. Aleksa se vratio u tim, vratio se na parket. Koliko ste zadovoljni njegovim trenutnim stanjem i kada očekujete otprilike neki njegov ulazak u optimalno takmičarsko stanje? Trebamo vremena. Aleksa je nevjerojatno pomogao ekipi da dobije tu utakmicu u Istanbulu. Ali on još uvijek nije ni blizu onoga što bi trebalo da bude. To je trening, to je proces. Znači on se vrati i počeo trenirati. To je isto otprilike pitanje kao i za Balšu, za bilo kog igrača koji izlazi iz povrede. Sjeti se koliko je trebalo Smailagiću da uđe u neki ritam. Ja mislim da on sad izgleda totalno drugačije nego kad se vratio, kad je odigrao prve utakmice. Tako da je Aleksi potrebno vreme, ali on je čovek koji je posvećen maksimalno što se tiče njegove fizičke pripremljenosti, to je izvanredno, isto kao i Balša, ali košarka, znači taj osjećaj kad si na terenu, sve ono što je potrebno i što ti što se tiče samopouzdanja igrajući utakmice, a naravno kroz trening. Jer uvek je ogledalo onoga što radiš na utakmici i trening koji si napravio pre toga. Bayern, da, jako neugodna ekipa, iako sa dosta problema u posljednje vreme, povređen im najbolji igrač Lučić, koji im sigurno fali u toj nekoj rotaciji. Nisu startovali najbolje ove godine, ali uvek neugodna ekipa sa dobrim trenerom, dobro vođena, tako da sigurno neće biti lako. Imaće motiva da dođu da ostvare pobedu ovde u Beogradu, pogotovo što verovatno očekujemo punu dvoranu, tako da neće biti nimalo laka utakmica, ali ja se nadam da ćemo mi nastaviti sa dobrim igrama koje pružamo u posljednje vreme i da ćemo nastaviti pobednički niz i to je to. Koliko je posle serije poraza lakša ova serija pobjeda i da li to nešto menja u radu, pristupu utakmice, svemu? Sve je lakše i veće uživanje naravno raditi kada se pobeđuje i kada je dobra atmosfera, niko ne voli da gubi, pogotovo što smo imali baš jako loš period iza nas. To je prošlo, znali smo da ćemo se izvući jer sve te utakmice koje smo gubili bile su na jednu loptu. Ja sam mnogo puta do sad napominjao da stvarno svi u ekipi verujemo u ovaj tim i
verujem da će se tek pokazivati to u nastavku sezone. Pokazali smo to u posljednje vreme protiv jako ozbiljnih ekipa gde smo ostvarili pobjede, tako da već je naravno uživanje i za rad, i za atmosferu, i za hemiju, tako da sada smo u dobroj poziciji i nadam se da ćemo da nastavimo u takvom ritmu i sad da završimo ovaj kraj ove godine i da uđemo u novu godinu sa pobjedom.